Poštovani gledaoci, večeras donosimo tužne i emotivne vesti iz doma poznatog glumca Milana Vasića, koje je podelio sa svojom publikom na početku 26. godine. Umjesto radosti i slavlja nakon dočeka nove godine, njega je zadesila bolna i teška životna situacija. Izgubio je svog vernog ljubimca, konja Skaja Milan Vasić, koji je svoj privatni život često delio sa svojim pratiocima. Objavio je na Instagramu fotografiju svog konja Skaja uz samo jednu reč, Skaj, praćenu emotikonima slomljenog srca. To je jasno pokazalo koliko mu je ovaj gubitak teško pao i koliko mu je konj značio. Podsjetit ćemo vas da je Vasić veliki zaljubljenik u konje još od detinjstva. On je u više navrata otkrivao da je ljubav prema ovim životinjama nasledio od dede i da uživa u jahanju i druženju sa njima. Upravo je Skaj bio jedan od njegovih omiljenih i vernih prijatelja. Ovaj gubitak desio se odmah nakon što je glumac sa suprugom i sinom dočekao 26. godinu i umjesto nastavka praznične sreće usledila je tuga kojoj se nije nadao. Iako je radost tog trenutka bila velika zbog porodice, ova vest je mnoge iznenadila i potresla. Vasić je poznat i po tome što posjeduje imanje na Kosovu i Metohiji, gdje često vodi svog sina, ali i provodi vreme u prirodi i u druženju sa životinjama na imanju. Gubitak konja Skaja zasigurno će ostaviti dubok trag u njegovom srcu, jer je to bio ne samo ljubimac, već i deo njegove svakodnevne povezanosti sa prirodom i životinjama. Dragi naši gledaoci, ovakve vesti nas podsjećaju da čak i oni koje često vidimo na televiziji i pozornici imaju svoje trenutke tuge i bolova koji se ne razlikuju od naših svakodnevnih briga. Pišite u komentarima da li i vi imate omiljenog ljubimca sa kojim ste delili posebne trenutke i kako ste se izborili kada ste ga izgubili.